twongeye kubaha ikaze mu mwese mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu kandi tunabashimira uburyo ki mukomeje kugenda mudutega amatwi n'uburyo ki mukomeza kugenda mudushigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bantu bamwe bagiye bakora subscribe abandi bagashyiraho za comment like share mu mwese imana y'abahoro ibahe impagarike n'ubugingo ngo hayikaze mu rubuga rwa politike na diplomasi. Uyu mwanya tugiye kuganira ibintu usanzwe wumva cyangwa se aribwo bwa mbere byumvise, ariko kandi tugenda tunabitekerezaho twibaza amaherezo y'ibyo tugenda ducamo bya buri munsi n'amaherezo y'ibyo tugenda tunyuramo buri munsi. Iyo bavuze Niger wumva iki? Ni wumva Niger wumva igihugu kiri mu burengerazuba bwa Afrika, ibyo bita West Africa mu ndimi z'amahanga, kikaba gifite umurwa mukuru Niamey, kikaba gihanye imbibi cyangwa se umupaka n'ibihugu nga Algeria, Libya, Chad, Nigeria, Benin, by'umwihariko na Mali na Burkina Faso. Iki kikaba igihugu kinini gikungahaye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane kikaba gikungahaye mu mutungo kamere, harimo amabuye y'agaciro. Kikaba kizwiho kuba gifite uranium nyinshi cyane ku buryo ki riri mu myanya y'imbere ku isi. Mu majwi menshi n'urusaku rwinshi batera hejuru bigaragambya bavuga bati Abbas la France, Abbas la CEDEAO, vive la Niger, CNCP, vive les amis du Niger. Ati twamaganye Ubufaransa, twamaganye CEDEAO, harambe Niger, harambe n'ingabo za Niger. Mu majwi menshi n'urusaku rwinshi no kwigaragambya bafite buri wese ikigaragaza ibyo yifuza n'ibipankarite byinshi mu mihanda, ati habeho ingabo za Niger zo cyahiritse ubutegetsi. Muri iki kiganiro turaza kumvamo amazina abiri. Nituza kuvuga uwo bita Mohamed Bazoum na General Chiani Abdulrahman. Ayo mazina urahita wiyumvisa kudeta yabaye muri Niger. Nituvuga Mohamed Bazoum uhite wumva uwahoze ari perezida watowe n'abaturage muri Niger, akaba atakaje ubwo perezida bwe mu gihe kingana n'ukwezi kumwe gusa, aho uyu General Chiani Abdulrahman wahoze no mu ngabo z'umuryango w'abibumbye UN ku 28 Nyakanga yagejeje ijambo kuri televiziyo, aribwo yavugaga uburyo ki yamaze kugira ku butegetsi mu gihe yahiritse ubwo butegetsi kuri tariki 26 Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nkomeje kuguhereza ikaze inje Titus Innocent muri kiganiro. Perezida wa Niger, perezida wa Nigeria Bola Tinubu yasubije kuba munenze gushaka kohereza abasirikare muri Niger kubera ikibazo cy'iriko ry'uwahoze ari perezida wa Niger mu kwezi gushize. Yashimangiye avuga ko igihe ntarengwa cyahawe abakuru ba gisirikari bahiritse ubutegetsi bwa Niger mu kwezi gushize bagomba kuba basubije ku butegetsi perezida cyangwa se perezida uwo nguwo bahiritse, ko cyari icyemezo cy'umuryango w'ubukungu bw'akarere CEDEAO ufatanije na ECOWAS, ko tari icyemezo cya Nigeria. Tubibutsa ko kandi iyi Nigeria ni igituranyi cya hafi, bihanye umupaka neza na Niger. Ubwo Nigeria ikaba muri bya bihugu twababwiye ruguru bihanye imbibi na Niger, harimo Namibia, Algeria na Libya, Chad na Benin na Burkina Faso na Mali. Urumva ko Niger ni igihugu kinini cyane. Iyi Nigeria rero ikaba kimwe mu bihugu bihanye umupaka na Niger. Uyu Tinubu, perezida wa Nigeria, anayoboye ECOWAS muri iki gihe. Ibi
akaba abitangaje nyuma yo kunengwa bikomeye ku gushaka kohereza ingabo muri Niger. Umuvugizi wa leta ya Nigeria yavuze ko perezida yabonye ko ari ngombwa kuvuga ukuri kose ngo akoreho urujijo ko manda n'igihe ntarengwa byatangajwe cyangwa se byatanzwe na ECOWAS ariho ECOWAS ihagaze nk'umuryango. Mu itangazo umuvugizi yanavuze ko ibihano byo mu rwego rw'imari byafatiwe Niger yabifatiwe na ECOWAS. Ni mugembere yaho ECOWAS yavuze ko ishize imbere igisubizo kinyuze muri diplomasi na politike kigamije gusubizaho perezida wa Niger watowe Mohamed Bazoum. Ibi byose yabisubije igihe yaramaze gutangaza ko ingabo za Nigeria ziteguye koherezwa muri Niger igihe cyose abasirikare baba badafashe icyemezo cyo kurekura ubutegetsi. Yaje rero bivuga mu rwego rwo kugaragaza yuko yarimo ahagaze neza mu kubahiriza iby'umuryango wabo w'ubukungu wa ECOWAS igihe cyose basaba ingabo yazohereza atasuyaje. Uyu muryango wavuze ko amahitamo ya gisirikare yakoreshwa mu gihe izindi nzira zose zanzwe, mu gihe abafashe ubutegetsi banze kuva kwizima. Nyuma y'uko igihe ntarengwa ECOWAS yari yatanze ku cyumweru gishize, abategetsi b'uyu muryango bazahurira Abuja mu murwa mukuru wa Niger ku wa 4, ubwo no cyumweru gishize. Tukira aho ngaho reka tubanze dusimbukire gato muri Ethiopia. Abategetsi bo muri Ethiopia bavuze ko barimo guhasha ubutinganyi bubera mu mahoteli, utubare n'ahandi habera imyidagaduro mu murwa mukuru mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina by'abahuje ibitsina bizwi ngo nk'abatinganyi cyangwa se abagaye. Urwego rwa leta rw'ibiro by'amahoro n'umutekano rwa Addis Ababa rwavuze ko rugiye kugira icyo rukora ku bigo biberamo ubutinganyi. Aha ni nyuma y'uko perezida Yoweri Kaguta Museveni yashizeho igihano cya burundu ku muntu wese ufatiwe mu butinganyi, akikomwa cyane n'amahanga ku buryo bukomeye mu rwego rwo hejuru, ndetse bigatera Uganda gufatirwa ibyemezo byinshi bigiye binyuranye. Ibyo kandi ibyanagiye bitera guhungabana muri Uganda, ariko perezida Yoweri Kaguta Museveni aza kwerurira amahanga yuko ibyo bategeka babitegekera mu bihugu byabo, ariko bo ko bakomeje ku mucyo wabo kandi nta kigomba kubahindura. Byatumye ko Amerika ivuga yuko ibafatira n'ibindi bihano bigiye bigeretseho, ndetse ko bagomba gukontorora buri kimwe cyose gikorerwa muri Uganda, bakareba ko amafaranga yatanzwe nk'inguzanyo muri Uganda atanzwe n'ikigega cya IMF World Bank. Icyo gikega rero kikavuga ko bazareba ko amafaranga yose yakoresheje ibyo agomba gukoreshwa nk'ibihano ku kuba bataremeje abatinganyi. Ese wakwibaza ngo ubutinganyi bufite imbaraga ki? Ese ubwo butinganyi ufite iyihe nyungu muri rubanda ku buryo ki wamaganye umutinganyi nawe yamaganwa nabo banyamahanga cyangwa se Uburayi na Amerika? Kubizerama nabo bakavuga ko kirari igikoresho cyo kugira ngo bakomeje bimakaze imbaraga za Satani ku isi. Reka twikomereze muri Niger. Ubwoba bwo ni bwose buvanze n'ishavu mu gihe hashobora gukoreshwa ingufu za gisirikare. Umudamu bita Azalakada ari gutanga ibyo kurya bihiye bizwi nk'umuceri, ifi hamwe n'imboga ku dusahane twa plastike, abiha abakiriya biwe bicaye ku ntebe z'ibiti zitambitse ku murwa mukuru wa Niger Niamey. Ubwo bucuruzi nibwo uwo mumama w'abana 7 akura ibyo kwitungira umuryango we, ariko ubu ngo buragenda nabi bitewe n'inzara cyangwa se bitewe n'izamuka ry'ibiciro. Aha ni nyuma yo gufatirwa ibihano ry'ubukungu bitewe n'ihirika ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare cya Niger. Ibi tukibaza tese ni propaganda yo kugira ngo bumvikanishe yuko ibintu byacitse niwe ndabo basirikari barekura ubwo butegetsi. Ese koko nayo wahita wibaza uti kubera iki? Ese icyo gihugu cyari kibayeho kubera izo mfashanyo z'ayo mahanga cyangwa se z'iyo ECOWAS?
Niger tubibutsa ko ni igihugu gikize cyane kandi gifite ubutaka bwiza ku buryo kiramutse kibibyaje umusaruro gishobora kubaho neza na ndetse kikabyaza kikasagurira n'amasoko n'amahanga kikagemurayo kandi umuturage wabo akabaho yishimye. Ariko kandi tunongera kugaruka tubibutsa yuko iyi Niger ari imwe mu bihugu byakoronijwe n'Ubufaransa. Kuba yari ifite uwo mutungo wose kandi na n'ubu kiwufite, yagenderaga ku mahame y'Ubufaransa ikagendera no ku mabwire y'Umufaransa. Nta na kimwe bagombaga gufata icyemezo Ubufaransa atari bwo bifatiye icyemezo kandi bavuga ko bafite demokarasi. Ibi nibivurwa n'abaturage bo muri Niger. Abafaransa bateye imbere cyane kubera gutwara umutungo kambere wa Niger ku rwego ruri hejuru, ahubwo barangiza bakagarurira imfashanyo muri Niger kandi Niger ariyo ibutunze. Ibi byabaye ibibazo bikomeye cyane mu gihe Emmanuel Macron amaze gutakaza Burkina Faso na ndetse n'ibindi bihugu bigenda bimwikoma cyane yuko Ubufaransa barimo bagenda barwamagana mu muriro rero no mu mazabira cyane. Emmanuel Macron wakwibaza ngo bizamugendekera bite? Iyi Niger rero niyo abantu benshi babonamo ifite inzara kandi ifite ibyo kurya, mbese ngo nyiri ibyago arabyimenyera. Si igiciro gusa cy'umuceri cyazamutse kuko n'amavuta biravugwa ko yiyongereye akazamuka cyane ku buryo hiyongeyeho amasefa 2500 hafi 12,000 by'amarundi mu cyumweru kimwe gusa. Niko avuga ahagaze iruhande rwa kioske ye y'ibyo kurya. Yagize ati ibi bidutera ingorane kuko iyo netse umuceri hanyuma abo kurya bakaba bake ntabwo binyorohera kuko ndahomba na ndetse cyane. Hashize ibyumweru 2 igisirikari cya Niger gitembagaje ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu yatowe mu nzira yiswe iya demokarasi, dore ko aba Niger bo atariko babibona uyu Mohamed Bazoum. Ibyo bikaba byaramaganwe cyangwa se bikamaganirwa kure n'amahanga. Ubwo nituvuga amahanga wumva Burayi na Amerika, ariko burangajwe imbere n'Ubufaransa muri urwo ruhare rwo kumva ko bakomeza gushyira abantu mu bukoroni kandi babita yuko babahaye demokarasi na freedom. CEDEAO ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu bya Afurika ryararahiye ko ritazigera ryihanganira itembagazwa ry'ubutegetsi muri Afurika rimaze kuba inshuro zigeze kuri 6 mu myaka 3 ishize. Ushinzwe umutekano muri CEDEAO Abdel Fattah Musa yabwiye BBC ko bagomba guca umurongo ntarengwa wo kongera gutembagaza ubutegetsi, bityo ko bashobora kohereza ingabo zo gusubiza ko uwo muperezida. Ubwo twakwibaza impamvu umuntu umwe nawe utishwe utuma amagana apfa yabo yagombaga kuba ayobora. Nanone tunibaze inyungu uwo muryango uzabona nyuma yo kumena amaraso. Twongere twibuke yuko ubuyobozi ngo bubereye abaturage kandi umuperezida ariho kubw'abaturage be. Ese umuperezida wakwemera yuko amaraso ameneka ngo kuko atayoboye kandi yarakundaga abanyagihugu be? Ese uwo yabayoboye abaturage cyangwa yaba ariho ngo yibonera indamu? Wibaze nanjye nibaze. Nkomeje kugwikaze muri iki kiganiro nkwibutsa ko nge ndi Titus Innocent mu kiganiro Kubiriki. Nkwibutsa kandi gukora subscribe niba utarayikora, share, like, comment. Ngo kuko baramutse batabifatiye hafi n'ibindi bihugu nabyo byagenda bityo. Kubw'ibyo rero bakumba gufata ingamba zikomeye na ndetse zikakaye kugira ngo umuntu wese uzabibona nushaka kubitekereza abigendere kuri. Kubw'iyo mpamvu rero bagomba gushaka no gukusanya imbaraga zose zishoboka ku buryo ubwo ari bwo bwose, ariko bagasubizaho uwo muyobozi. Nyuma yaho inama ya kabiri irangiriye, banzuye ko mu gihe igisirikare cyaba kitarekuye ubutegetsi, ingabo za CEDEAO ziryamiye amajanja zizaza zigahita zitera Niger. Wibaze nanjye nibaze, ese gutegwa kwa Niger ninde uzapfa? Ese gutegwa kwa Niger, ese n'abaturanyi b'igihugu bazabihomberamo cyangwa n'aba Niger bazabihomberamo? Inzira y'igisirikari iteye impungenge cyane kandi hari benshi batayishigikiye, ari abashikiranganji bambere
n'abandi bari bakomeye cyane cyane muri Niger baravuga bati turasabye nimugabe ibitero cyangwa se igitero cya gisirikare ku gihugu cyacu kuko byagira ingaruka ku banyagihugu. Ariko Madame Bilowa yibaza ko abategetsi b'akarere basigera babona igisubizo cy'ibibazo by'itembagazwa ry'ubutegetsi bwo muri Afurika, dore ko igisirikari cyazajya cyifashisha imbaraga gifite kugira ngo batembagaze ubutegetsi bwa gisivile, dore ko muri Afurika abategetsi babaswe no kunanirwa kwikemurira ibibazo byabo mu buzima bwa buri munsi nguko bivugwa, bityo bigatuma haba urubyiruko rwinshi rutagira akazi. Ibyo bigatera abatembagaza ubutegetsi kumvwa na buri wese urubyiruko. Twigarukira imiyame kwa Madame Kada n'ibyo kurya bye, yibaza ukuntu CEDEAO yaramuka iteye byagenda. Reka twihera amaso tubona biza, ntawumenya uko birangira. Je ndititase Innocent mu kiganiro kubera iki. Ndakwibutsa gukora subscribe, like, share, comment niba utarabikora. Ibi byose biza nk'uko twabivuze tubireba, kandi ukibaza uteze kubera iki ibintu byose birangirira mu ntambara. Ese wakwibaza ngo kubera iki abanyagihugu karibo bashiraho umuyobozi wabo? Ese niba abasirikari bafashe ubutegetsi, abanyagihugu bo bagakomeza baburirimba banabusingiza, byaba ari propagande yabo bayobozi bafashe ubutegetsi kugira ngo bigarurire imitima yabo baturage, cyangwa se byaba ari ikibazo cy'uko uwo muyobozi yarababereye nabi? Ni ikibazo nibaza, nawe ufite ibyawe wibaza, gusaba kubisubiza bazaba bahari, bazajya bagenda badusubiza. Bye bye, ciao ciao.